Umngcele lovulekile lapho khona sekugcwele tendo letingekho emthethweni ludwendwe lebantfu lungena kulelive leNingizimu Afrika. Bachubeka njalo nokuwelela kulelive baphokophele embili. Kubo kufaka ekhatsi bantfu labasikati kanye nebantfwana. Loku yinkinga letibukene nayo tiphatsimandla kantsi umphakatsi walendzawo ukhatsatekile ngetemabhizinisi ikakhulu lawo lasetindzaweni tasemakhaya. There's a major influx of illegal immigrants coming in. There's a major amount of illegal contraband coming into the country, cigarettes, at the moment alcohol. We do from time to time see and come across drugs as well. And then you get a lot of variety of people from other countries, Malawians at the moment, we've had Somalians coming in, and unfortunately, they just cross the borderlines without any worry whatsoever, and unfortunately, there's not enough people, there's not enough manpower on the ground from the SANDF side, from SAPSA side to control it. Kulomngcele emaloli eme imigca lengemakhilomitha lekwenta kutsi babe sengotini, kepha bosomatekisi bagadzile. Sasinqumo sekuthi sitawuvikela umphakathi waseNkomazi wonke kufaka ekhathi ama-properties laseNkomatiboti lakaMaqhekeza laseTonga lakaMhlushwa naseSkumansdal sibambisene neMalelane Taxi Association sivikele netimoti letihamba ku-N4 sivikele nemphakathi. Lo masipala waseNkomazi ucela lusito. My friends, lokhu ke kusiniketa tinkinga letinkulu kepha ke sizamile ukuthi sikhulumisane nemaphoyisa kanye nemasoja ukuthi cha aku-increase i-visibility kulama borderlines ngoba kuyinkinga kakhulu. Lena inhlekelele lo masipala langakalungeli kubukana nayo.